Dan hari ni tiba-tiba lah rasa nak makan masak lemak. Orang cakap dekat sini ada lauk-lauk kampung sedap. Okay, now let's see the menu. Oh, nampak menarik lah. Cepatnya sampai. I nak try one of their best seller tau. Oh my god, sis tumpah. I'm sorry. Asam pedas telur ikan mayo. First sip of the kuah kan, I was like, sedapnya. Kuah pekat, masam pedas memang ngam teruk. Portion pun banyak. And next, masak lemak siput sedut guys. This is one of the best seller juga tau. Personally, I rasa ni lauk terpaling sedap dekat sini. Seriously, I cannot stop hirup kuah. Kuah dia betul-betul berlemak. Macam masak lemak nagori. If you know, you know. I cannot move on and I love it. I also order ulam picit asam, terung, timun, ikan, telur rebus, all mixed together. Masam-masam sikit, ngam untuk balance dengan lauk heavy tadi. For snack kan, I sajalah order si kodok pisang. Finally hits my taste bud. Dapat panas-panas, luar crispy, dalam lembut. It's so good guys, korang wajib try. Oh, I pun ada order drinks juga. Anyway, space dia luas and best untuk lepak. Surau pun ada, very convenient. Korang save this video first, okay?